Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingpat ni Ana nga anak ni Tom. Idinto tasadot mat ni Lisa nga anak ni Mara. Iti sabali abangir, nakunamot da kan Ben kan ni Mara, nga ipamuspusan na ti agpaaram kan ni Tom. Tapno mairanod damat iti kwarta ni Tom. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas anapulwan. Supapa, ti dakas akababaling. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Asino, Dan? Nasaya at nga ta kanyak? Kan naputnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakat na sayaat, takabaranggayan tayo mat. Balasang ka di? Uno, balo matakas kada kayo. Naganak abalasan. Saan-san anak ki asawa manipod intarayan tinakasikugken ko ana. Asino tidakdakamatan niyo, Dad? Amom siguro ni Nanam Amara niya. Ha? Ni Nana Mara? Iso tinapili yu, Dad? Nasayaat nga taday jay? Ada ka din nadamag mo amading ugali na? Saan ko unay nga am mo, Dad? Ngam awan pa'y matkit di tinadamag ko amadi nga aramid na. Adamat agad adal nga anak na ijay pagadalan mi. Masapul asaya atom ti makilangan iti anak ni Tom, tapno awan tubang iti plano. Sigurado ka di ang mairano dakmat no kas pangarigan, Mami? Imposible asaan? Nulakat pauitan na kiti kwarta? Apay ket din asaan ka ang mairanod? Sige, agpamarangak anasaya at iti anak ni Tata Tom. May sakat amyos day dyan iji pagadalan. Napintas nga minday dyan nga ubing. Napiligayam amuse. Di man ibagbagaan na pintas na masuronak laang, Mami. Talagamot ang napintas day dyan nga ubing? Kaya't kung anda ko mamanginominate mat kanyak akas muse. Ngam, awan lakit din. Ay, bulagdan samot. Bay amon, nulakat maasawa nak ni Tatam Atom, jakpatan, addan to pakairanudan ta. Ala, tasay-saya atak to ti makilangan ka ni Ana, tapno maban ni Itam ti Amana. Oh, apay ka di atom malangkyaw ka. Asino ka di ti sapsapulam? Sapsapulag man, ti agbalin akabsat ko ka, no? Anya? Agbalin akabsat? Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag kunto kan kain doon, madamdama. Nakitam ka din ni Ana? Jay ka di, Ana, amuse dagiti red team? Uy nga ron, kaya't ko ang makasarita. Anya kumatiibagam kan kwa na? Itaman pay? Makitam ka di tinakatakder iti ruangan ngas asit ganti Eddie? Oh my God! Mapantay ijay ayan na. Darasam! Oh my God! Hindi nakiguyod Ay, anya ayat ibagam kan kwa na? Saan ka latangak tagtagarino anya ti aramidak, ha? Dumngag kan agboya kan tulaan. Hello, Ana? Kablaawan ka? Ta sigamad gayam ti Muse ti Red Team. Ha? Mabainak nga ro, tapay asyak tin nalada. Apay ko mamabain ka. Pakaidayawam kit di, No mabalin la ko maasyak ti Muse, ay kayat ko. Sayang, tasabali ti team mo. Sika ko man ti Muse. Blue team kami ngamin. No, Muse ako ma iti blue team. Ay akalaban ta. Ngam, saan ka alabanan? Kablawan ka langan. Agyaman na kiti panang kablaw mo kanyak. Sige ha, panawan da ka pa, taada pa panan mi. Kunak man no adda suron mo ka ni Ana. Gaputa ka na yun nga asitgan ni Eddie. Agin sasaya at akpay itakan kwa na. Ta inaram nga minti Amana ni Mami.
Iso nga imbagam nga agbalin kayon to akas la agkabsat. Iti sa bali asarita. Step sisters. Pilya ka nga talaga. Idi saan pa nga inaram ti amana ni mami, kasurun mo. Ita, mapan mo pa'y kablaawan. Kasila ang mata. Amamatan. No agkatuluyan da ka ni mami. Ada, pakairanudan mi. Maawat akon, ti kayat mo ang mapasamak. Sana ko nga agpalawag pa'y kan ka, tamaawata mo na ako nam. Iso asaan ka na mas daaw, iti inaramid ko. Wanan, Lisa. Maawatak, taagpada ta iti burik. Adda kayat mo kankwana. Iso, anasaya at kakankwana. Imawag mo itong employer ko. Kasapulan ka nung agsubli ako ni abroad inton may kadua bulan. Dapayan inala na plane ticket ko. Kasta ka di, Dad. Dandani kayo nga rodan mapan. Kasano dyan kunayo akadwak dito'y balay. Mapan ko ibaga. Ngaya po ramin ti panagkalay sa amin. Tapno adda kaduam apanawak di ti balay. Ada kayo dayta, Dad. Kidawag ko ma. Asaanan ngagdalan kan kwa na ti allowance ko. Mabainak to dumawat kan kwa na iti allowance ko, Dad. Sige anak. Binulan apaw itang kay ti allowance mo. No pa nagbabayan ti tuition mo, ibagam kanyak, ta ipawit ko ti pag-tuition mo. Tatang, nanang, umay kami man. Kadwak ni Tom. Agmanuak tatang, nanang. Kasyan na kanya po Diyos, baro. Umay kayo, umuri kayo. Mala, agtugaw kayo. Nakaumay kayo, mat dito'y balay. Adda ka di gagarayo. Kung amin, tatang, imawag ti employer ko kasapulan da kanon ijay. Kidawag ti pamalubos yung agkalaysa kami kuman kanimara. Ay, saan ada kami titubang iti plano yaw? Tadaan kayo matan iti husto nga edad, parok. No kasta, intay nga ro di munisipyo intun bigat mutlang. Intayin mga iti application for marriage. Ay, wan, intayo, anak ko, hindi talaga yam. Kita man ngagpaiso tigasat. Tayarapap ko nga asawaan ni Tom ti anak ta, matungpalay. Ay, sapay la ko mga road ta naragsak danto. Awan ko matitumanor aparikot iti panagasawa danto. Awan to, basta ka na yun ngagpawit ni Tom kinimara iti kwarta. Ay, si kamot ni Pau it. Tila ang samot kwarta ti adda di tapanunot mo. Di ka man ili. No awan ti kwarta ama ited kuken ka, kat aburido ka may. Ita, ibaga makwarta lang ti adda iti panunot ka. Ay, no awan man ti kwarta, Ben. Jak tupulos mga ramat iti sabali at tao. Tapno maadda anak laang iti kwarta. Naa. Agtrabaho ak. Wenno, legal ti kwarta apagtaudan ti gastusan. Di kan sumanao, tapno saan amasukal ti swerte. Iti maangay to akalaysa. May saka nga abay. Ngam ti anak kano ni Mara ti maid of honor. May sak nga abay, Dad. Kunak no flower girl. Balasang kamot nga minan anak ko. Imbag ko maano basit ka pa, tapno makuna a flower girl. Agbalin kami nga abay adway ti anak ni Tita Mara. Manmano ang mapasama, nga agbalin nga abay, ti stepsisters iti kalay sa dagiti dadakkel da. Ita lang sama ta mapasamak dito'y ili tayo, Dad. Unsa? Tsak pa man nakapuot iti kastoy apasamak. Aywan gayam. Kinablaawan nakmat ni Lisa ijay pagadalan. Tamyusak, Dad. Sapay la ko ma, ta nasaya at tutilin lang ninyo, intun may maysan abalay ti pagyanan nyo.
Imbitaran ni kaman iti kalay sa dadadi kan ina ni Lisa. Kayat mo asawan. Agbalin kayong stepsisters ka ni Lisa? Wan, iso ti maid of honor. Idin to taabayak lang. Kasano kat iso ti anak ti bride. Iso nga iso ti maid of honor. Wan no kumalalaki siyak ti best man. Ngam babayak man. Si kantulakit di ti kapipintasan nga abay. Nang runa, no nakagaon ka. Saan mat Adupay mat dita tinapinpintas nga may ti siyak. Ha? Saan man? Awan to ti makaartapken ka iti kinapintas. Mas napula siyak to ti kapintasan nga abay. Inton madanon ti kalay sayo, mami. Agpili akto iti kapintasan agawn nga aramatag. Di mo ko naan nga artapan nak a bride. Tapno di mo mat ko na, di sikat ti agpili iti kayat mo akawas. Kakaiso na maminsan laang amapasama. Nakalalagip to day ti apasamak, mami. Napinpintas to ti badok ngam day chay nga ana. Ibalakad ko nga inton addakan ton iti balayda. Saan ka kumaamal di ta ijay Tapno saan kami nga agapa iti amana. Sa bagay, saan ko kayam mabalin nga iroroman? Taamangan no papanawon na ta iti balayda. Day tangarod kat. Kunada na palpalot ti darang am danom. Iso addi ka unay aglablabas. Day, nakaisem ka at tumangat-tangad iti bubida. Ay, anya ka di ti mapaspasamak ka, anak ko. Napanunot ko ang nagasa takpay laang. Tauray kaskasano. Addan mangikalay sa kanyak nanang. Saan akas iti ama ni Lisa at tinarayan na. Ay, di kamot ngamin nagan-anad ide, anak. Agad-adal ka ngam sa bali mo't ti inubram. Anya ngay ita. Ay, saan ka, anak ka turpos? Naimbaglangan, tatinungpal ko ti imbaga ni tatang, nga ipamuspusak ti panagkurus ti dalan mi kanitong. Angam no awan ti ayat itinagbaetan niyo. Ay, saan kanto anaragsak? Iti apagbiit a panagkadwami, nasursuro kon nga inayat, tanasingpet ken naanos nanang. Ikagumaak nga aramidon ti pagrebengak, kas asawa na. When kasta ti kasayaatan nga aramidem, anak ko. Supapakam itinasayaat, ti kinasayaat na. Si kamat gayam day tamasabat ko, Eddie. Adaman damaga. Anya ka di ti damagam. Inimbitaran da ka kadimat iti kalay sa ti ina ni Lisa? Kan ama ni Ana? Wan, imbaga kanyak ni Ana. Imbagamat kanyak ni Lisa. Nagpintas to siguro ni Lisa, ta maid of honor ti inana. Uray ni Ana. Sigurado pintas tumet. Agkuyog tanto amapan ijabalayda, numalpas ti kalaysa. Pasensyakan. Ngam imbagamot ni Ana akaduak kanumet. Kasta ka di? Imbagamot kit din ni Lisa, nga agkakadwa kami. Matlagayam. Mabalin mat nga agkukuyog tayo amin amapan ije balayda. Kapilitan nga imanugot ta nga ijay balayda tom ti pakaangayan ti resepsyon. Panalawa ti arubayan ti balay na. Wain, nalawlawa ijay. Simintado pa'y amin apasit ti arubayan da. Idinto ta dito'y balay. Nagilat lang arudain, pitak pa'y. May mayat mutkit di ijay Taado mo't titangdanan na amang isagana kadagiti amin masapsapul ijay. Awanin ti makunak. Swerte ti anak ta kinitom. Imbaglakit din Ta idi nakasaritak ti anak ta kat ay ayaten na kanumetan nitom. Iso sa anak nagkamalay anang durog iti anak ta. Amaki asawa kinitom.
Mapantan iji simbahan anak. Amangan no umulan datitam amara ijay. Wandad, nakasagana akon. Intay yung arudan. Sige, mapantan ijay ang tilugan. Kunak no mabayag ka pa yung agpa-make up. Mabit lang tiyag make-up, Dad. Madimat no nalabas. Uray saanan ngag-make up ti anak ko, tanapintas mo. Ni Dadmat, imbagkat ng tibukod na tugaw. Uray tapod numat. Sa anak mo't nga gululbod. Wan man laangan, oray tawan mat dumdumangan. Lisa, di ka kadipay nalpas dita. Nagbayag kan ngay. Ay, jak magustuhan ti style ti buhok ko itay, mami. Iso a pinabaliwa. Inta ko man, itay pa'y nga adati inabangan ni Tom apagluganan ta. Aguray na ba sitin, mami? Ipaayos ko pa ti buhok ko. Apay nga min a pinabaliwan pa'y laeng. Mayat matitayan Kaya't ko di kasla sabong ti aramidan da iti buhok ko. Kababain no mabayag nga aguray, jay padi. Aguray da, tado atamot nga starring ijay. Bride can maid of honor ko naman. Apay ngay. Awan pa'y ti bride kan maid of honor. Wan nga ron, Eddie. Adda ti padin, itaypay. Kita am ti sumungat. Tinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor. Wensa, adda nga min arkos na asabong ijay sango ti lugan. Isuda nga agpaiso. Rumwardan. Ha? Anya ngay ti itsura dyan maid of honor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo italawas na pulwan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.